Kwa mara nyingine tena niseme karibu kwenye kile kipindi chetu cha Mzalendo na Uzalendo wake Afrika. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mwalimu wako Ngena Ililwa Waine kutoka shule la Mzalendo na Uzalendo wake Afrika, ama École du Patriote et son patriotisme en Afrique. Hii inatolewa kupitia ule mpango maalumu wa elimu ya uzalendo kwa watu wote, au programme spécial d'éducation du patriotisme à tous, kama vile ilivyoamriwa na mamlaka. Walengwa wa mafundisho yetu haya ni raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wageni wanaoishi ndani ya nchi ya Kongo. Na ninyi nyote ambao mnaendelea kutufuata katika nchi zenu, ninyi nyote mmekuwa ni walengwa. Mwito wetu kwa wasikilizaji wetu ni kwamba usikose kusambaza. Hakikisha una partage, hakikisha una invite bandugu na bajamaa bote bakuye, tushirikiane pamoja kusikia mafundisho haya. Kwa sababu kama shule la Mzalendo mara nyingi tunasema pamoja kwa nia njema na watu wenye nia njema kwa ajili ya kazi njema, tunaweza kufanya hii kazi na kuhakikisha ya kwamba imepata matunda mazuri. Lakini tunatarajia kupata nini mkufanya hii mafundisho? Tunatoa hii mafundisho kwa sababu tunayua kesho tutakuwa na batu ma communauté yetu, batu benye batakuwa capable ya kupartager hizi connaissance, kupartager hii mafundisho na batu bengine. Bo benye batakuwa balimu ma communauté zabo, batakuwa balimu ma société zabo. Lakini pia tutakuwa na ba responsable, batu benye banaweza kusimamia amani, batu benye banaweza kusimamia maendeleo en tant que des patriotes. Parce que problème yenyewe tuko nayo, hatuna ba patriote, na ma projet ya amani, ma projet ya development yote tunabapatia batu ambao akili yabo inajengwa muvita, akili yabo inajengwa mubaguzi, na akili yabo inajengwa tuku mubusaliti. Kwa hiyo kupitia mafundisho haya, matarajio yetu ni kwamba tutakuwa na basensibilizateur ba mzuri, lakini pia tutakuwa na ba responsable benye banaweza kusimamia haya mafundisho. Usikose, usije ukasahau slogan yetu, tunasema EPAF uzalendo kwanza. EPAF uzalendo kwanza. EPAF washa moto wa uzalendo nchini Kongo. Endelea kuwa pamoja na sisi. 2026 ni mwaka mpya, na mwaka mpya na mambo mapya. Mwaka mpya tunataka sante ya mpya, tunataka politike ya mpya, na tunataka projet ya mpya. Leo naomba tusome jambo moja. Definition ya muzalendo na definition ya uzalendo. Muzalendo ni nani? Muzalendo ni kila mwananchi, kila raia mwenye iko mwinchi yake, mwenye anaipenda sana nchi yake, na baada ya kupenda nchi yake iko tayari kufanya bitu ya mzuri kwa ajili ya ile nchi yake. Iko anapenda kufanya bitu ya mzuri kwa ajili. Hauwezi kuwa muzalendo kwa sababu unasema kukinwa au unasema kasemaka ma information ya nchi yako. No, unapashwa kujustifier koma unaipenda nchi yako na koma uko unafikiri kwa ajili ya nchi yako. Unapashwa kujustifier uzalendo wako. Lakini uzalendo ni nini? Ile tunaita patriotisme ni nini? Patriotisme ni ile nia ya mzuri yenye citoyen iko nayo kwa ajili ya nchi yake. Hii nia, hii volonté ndio iko inamupuse ule citoyen afanye bitu ya mzuri, maevre ya mzuri yenye itafanya nchi yake kuwa ya mzuri. Unayua kama aupendi nchi yako na una volonté ya kufanya bitu ya mzuri, nchi yako haiwezi kuwa ya mzuri. Niulize question yangu leo, eske unaipenda nchi yako réellement? En tant que citoyen congolais, unaipenda nchi yako? Niulize leo, kama unaipendaka nchi yako, uishaka ifanyia nini? Yenye sacrifice gani yenye ulishaka itoa mu maisha yako kwa ajili ya nchi yako? Lakini nikukumbushe, nchi ya Kongo leo iko inatafuta batu benye banaipenda, na iko inatafuta batu benye kuwa na nia ya kufanya bitu ya mzuri kwa ajili ya kuifanya hiyo nchi iwe ya mzuri. Ndio batu benye biko wanatafutwa, na ndio batu benye EPAF iko inaenda inasaka inatafuta ibapate, na hapo ndio bamamre ya EPAF. Lakini twende kuangalia
Koma tunaweza kujustifie matendo ya uzalendo? We kama ni muzalendo, hakikisha kwamba uko mstari wa mbele kudefendre honor ya nchi yako. Uko mstari wa mbele kujenga amani ya nchi yako. Uko mstari wa mbele kukolabore en bonne santé na ba citoyen bengine. Hakikisha uko mstari wa mbele kusimamia nchi yako, usiache mtu mwingine aisimamie. Ukafanya hivyo, unakuwa unajustifie uzalendo wako. Conseil yetu ni kwamba en tant que patriote, kama muzalendo, justifie patriotisme yako kumatendo. 2026 ni mwaka ya matendo, sio mwaka ya birobaloba, mwaka wa kusema. Hapana. Hakikisha unasambaza mafundisho yetu. Hakikisha una invite bandugu bakuye bajiunge na shirika ya EPAFE ili tuendelee na mafundisho yetu. Muzalendo sio muuaji, muzalendo sio mubinafsi, muzalendo sio musaliti. Baada ya kusema maneno haya, na sema tukutane kwenye kipindi kingine.